ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kisipai kelayo kem khat ringut ki Lehnoh nagisang Lehnoh baper Manipur bat kelayo Kurup live san Tylli ki suloi ki Khlain bor bakan thop ya khatwei Tylli ki bomb explosive device bon Tylli ki kuli bat ki wepat ki Tiar Siat bat Tiar pen bathai la kem yaki nagisan Tylli ki district bakan thop na Bishnupur Thuaubal bat Imphal West district napneng ki Tiar belayo Kurup khat phra Tylli ki degi 5.56 mm insas rifle kawai ka .303 rifle Santali ki bolt action rifle Lightly ki single barrel rifle, Artali ki pull match rifle, but Nretali ki improvised mortars. Kini gidai belayo Kurup na kangpok ki. Nang tali Kurup siya ki AK-56 rifle, ki AK-47 rifle, ki .303 light machine gun, but ki carbine machine gun. Lala ban kem ye ki Lehnoh, bat ban Kurup ye ki Tiar Siat, dahil lang baka jing tray lang bat ki pulit ke Manipur, ki CRPF, ki BSF, bat ki Indo Tibetan Border Police. Ki Lehnoh ki psa kem ki judawa pisa na ki nong khayi kontraktor ki officer sarkar bat kum juru na ki ripat ba. Ki dairu ki jupan rung dekat ya ki khana samla si ki seng Lehnoh.